Melkos is a sweet, warm and creamy dish, served with cinnamon, sugar, butter and lots of love. Hi everyone, welcome to our channel. I'm taking over the mic today, so grab a chair and let's begin. While the fire is crackling away, let's mix the cinnamon sugar. You'll need sugar and cinnamon and give it a good mix. Save a few tablespoons for the frummels or the crumb mix. To make the frummels, you'll need flour, butter, salt and that cinnamon sugar that we saved earlier. Now, mix it by hand and rub the mixture between your fingers to create those crumbs. The more you mix, the smaller the crumbs will get, so it all depends on your preference. On low heat, melt the butter and add the milk, vanilla essence and sugar. Die boter wys jou dis koud vandag. Give it a stir every now and then so the milk doesn't burn at the bottom. When you see those small bubbles forming, it's time to add the crumb mixture. Now, because we added cinnamon sugar directly into our crumbs, you want to keep a closer eye on it. Stir it a bit more frequently so that the sugar doesn't catch and burn. Did you know? Melkos, which means milk food in Afrikaans, is a classic South African food. It was invented a long time ago by early Boer pioneers who needed a cheap, clever way to feed their families using basic ingredients like milk, flour, butter and sugar. Over time, the recipe was also influenced by similar sweet milk dishes brought over by Cape Malay and Indonesian settlers. While it started as a simple farmhouse meal, it later became famous in South African boarding schools as a filling dish for cold, rainy days. Today, it is loved as a sweet, nostalgic treat. Dis net betyds, John. Ons gaan nou amper eet. Wat is dat botter? Wat is dat botter, papa? Om saam met die melkkos te eet.
And there you have it, finished off with a massive sprinkle of cinnamon sugar and a dollop of butter. Just the way it should be. It's sweet, it's nostalgic, and it's ready to be devoured. If you loved hanging out with me today, make sure to hit that like button. Now, if you'll excuse me, I have a bowl of happiness to eat. See you next time. Daar sê, dankie. Ek sien baie uit. Jy hoef nie die ander leer te eet nie, alhoewel hy eetbaar is. Hy is nie in die melkkos resep. Oeh. Dis baie lekker. Sjoe. Dis baie lekker. So lekker warm, maar hy hou sy hitte ongelooflik goed. Ons het in die oggende voor skool het ons mieliepap geëet. Ek dink mense sou beter gedoen het, beter punte gekry het op skool as ons dit gekry het vir ontbyt. Dis 'n moontlikheid, nee. Yes, hierdie is lekker. Sjoe. Want elke hapie so bietjie ietsie van alles in. Met die pyp kan jy. Sjoe. En ons het nou omtrent so 10 minute gevat om foto's te neem. En hy is nog verbasend warm hoor. Vir baie ander mense en ek is seker daar is baie kykers daar buite. Wat hierdie resep sou resonate, soos die Engelsman sou sê. Hy sou ongelooflik vat plek kry by almal. En dit is so lekker, die pypkaneel, die tekstuur. Hy het klonte, maar hulle is nie hard nie. Ek sou sê Hulle die smelt weg op jou ja, tong. die klonte speel 'n baie groter rol aan die tekstuur. Anders dan gaan dit dalk voel asof jy warm gravy, soet gravy eet. Ja. En hierdie gee net so 'n bietjie 'n tekstuur aan hom. Baie mense hou van hom glad. Ja. Ander mense hou van hom met klonte. Jy maak hom soos wat jy van hom hou. En hierdie is lekker. Ek is verstom. Hy laat my baie Ekskuus. Met die klonte en het hy baie tekstuur soos wat oats het. Ja, maar hy proe nie naaste my. Soos So oats. grous, soos oats nie. Ek is baie jammer. Daar's mense wat lief is vir oats. Ek kan nie oats eet nie. Ek is nie lief vir oats nie, maar hierdie, ek hou van die tekstuur van oats, maar nie die smaak nie. Hierdie is baie lekker. Baie lekker. Jy kan sien die bord blink. Baie lekker. Veral op 'n koue, nat, reënerige dag. Ja, en hy maak jou so warm. Hy maak baie warm want Die cinnamon. hy's amper te warm om te eet. Ja. En dan die pyp kan jy maak jou ook lekker warm. Ja. Dit proe soos pudding, want dit is pudding. Dis pudding. Ek wil net sê, ek wil net vir vra, wie eet dit vir aandete, want hierdie is pudding. Hier is niks anders as net as pudding nie. Ja, en ons het hom nie so soet gemaak nie. Nee. Baie lekker. Weet jy, wat is wat tref my? Hy proe soos 'n mengsel tussen melktert en pannekoeke. Ja. Hoe proe dit seun? Lekker fantasties. Lekker fantasties. Hey. 10 uit 10 hoor. Baie dankie. Hunter, moet ons dit weer maak? Ja! Dankie, John. Ja, dit wil ek afstem. Kom sê hierso, dis lekker. Iemand kan jou hoor van daar af nie. Ons moet dit weer maak. 2 thumbs up. Dit is 'n beet van sa. Kry ons 2 vir hierdie ene. Dankie, John. Dankie, John. Nou gaan ek sommer warm slaap vanaand. Baie lekker. Baie dankie. Ek kan my insien om dit by die kaggel te eet. Ja, lekker.